Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Ka West Khasi Hills District level inter-school athletic meet ka ba arpo hunyo. Bala penlong de ka office jong ka District Sports Officer West Khasi Hills District. Kala poino asya ka bakut hene ka sngi thok ding ka khat lai tarik ubnai jemang arajar arpo ar. Ya ka nam ladu hakatay ka lempung layo ban kur de ka school Sip Singh Memorial Government Higher Secondary School Nong Pendeng. Kal bayi kekerdan ke baar, layo ada ke school St. Peter's Higher Secondary School Pendeng Ray. Ya kata ke inter school kabalane haduk lais ngi lenter, layo aban penlong hapok kamadan yelek kai jong kesnong nong Pendeng. Hakas ngi penkut no ya kata ke lempung UMLA jong ke nong ston uba Macmillan Bersat. Ulalong kum kongsan harengkat kajingan dan lang jong ke District Sports Officer ke West Khasi Hills District ke kong bis im lembat ki wei ki bala samru yiki khusnam shakin dong jam. Sport meet. Kabagi na tip kum ka abunyo. Kadai ka district sports athletic meet. Jog West Khasi Hills District kapamulong matakas ni. Dan baba kapol kam kalamit nganong bat chuy kapol. Na syupa panong tangkumri. Kajing ele ka sport kali ka way. Na kabenta jog kajing pule putih ke education. Kadai kabenta jog ka kya. Kabenta hu kapol pakat padai. Kapag itu kita elak ka sport kan ya rap sisa ya kapal pekat ya kapal padain nang ni sakmat bargas ke berkentu kita elak kai bagin long kena kiba adkar bagin long kena kiba kiar bagin long kena kiba tips ngi bar kiba kiar na kijing sniu ko bagin ka juk jogi kaya kanduk ke digisngi dan nak lihat juga gasgo pernah kubai kepang ya pa rokat ti official kiba la perlong ya ka sport meet betagasngi ngara kitbok kita wang Bagan ada air kita kerja ke kedok. Bagan ada kerja perlong ya kerja sport meet sebentar kesini. Karena kami job. Bagan long sisa kerja mentoi. Nafta kerja time bertadong kerja mi.